namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst i-channel. Yeah, of course namhlanje khale mi teka mi yisa le ka India murhangaphandle Benny Mayengani the president. Hayi so siku ra of course a ku fikini vo manager Philani no vo papa Rhulani. As you can see Philani waloyo a ri ku ngheneni ka India murhangaphandle manager Raw, ma swi vona ku manager Raw na xikipi Raw na ntangu la i Raw, as you can see. So a hi gonyeni khiya henhla, as you can see tenge total leyi ku already se ma tiva i video leyi n'wana mi nga se yi vona ta vekela link ka top comment loko va hisa n'wana va kha va nghena ka yindlu leyi. So that's why ni nga ri ku mi wastela ngopfu time hikuva kha nghena, as you can see. And then of course as you can see va fika va xewetana na president Mayengani. Like kona aka foti room leyi na lokuna navigate ku ya kitchen awu huma ku ya xitangeni ku na xitanga la u fanekele ku kuma navigation yo ya kitchen ava me president we hamkela. As you have seen, and then amukeriwini and stuff like that. Even then of course da hi hinda ya ka angle leyi president Mayengani yi nga fika yi hlangananyana na mapapa Rhulani. Yeah, so of course as you can see fika yi vona Benny Mayengani the president na papa Rhulani se va xewetana. Miri kalaga mi bugini mali wena masuku mo tayari kalaga bana aisha tinjala ifole i Rivonia se ifole ku bana rumu yin'we Mr. Kalanga bedroom Rivonia. Hala ku hlamala mhaka Rivonia yi siyiwa hala ku hlamala, as you can see. Na yi fike compliment-iwa president va ku hayi ya nyuhela masiku lama mara se khale yi nyuherini ko vanhu va papa Rhulani kumbexani ku nga yi tiva straight. And then hayi ku laveka room ya Rivonia, hayi sweswo mi le ku swi tiva of course. Kuna rumu la ya special, kuna rumu ingataba no producer kwana ni tabula tamzelo swali the bedroom kana ga Rivonia. As I've heard, I think on overall ngizitsakisa ku mwestana nkarhi mina sweswo mi swi twini ku laveka bedroom ya Rivonia ka India president Mayengani sweswo. Yeah, as expected of course. Hayi papa Rhulani fike yimbelela sweswo a hi swi expectini njhani yi nga yimbelela yi nga kona munhu lo ti rhandzela ku yimbelela. Webutatana katekisa ka vana lava mina yite xikwebutatana katekisa vana lava mina one side kava ni rhandza babe. President Mayengani le ku dyeleni. Okay. I was amazed ku president Mayengani swi komba yi kha yi tsaka hi ti-lyrics ta papa Rhulani. Tanihi sweswi yi nga swi vula president Mayengani yi ri i entertainer, swo ku ya tsaka na yona hi swona. It's amazing swa hlamarisanyana ku a ne hi xitalo mi kuma ku hi twina ku ti-artist leti nga henhla a ti yingiseli lava nga hansi ma vona kasi hayi ti va kha ti tsaka hi music wa vona. Mikisa mina baloyi mese baloyi ani Rivonia ani ngani Rivonia mina kokwani wa mina a nga bebula mali a kun'wana n'wana nga na ribebule nhlubekweni sweswi soma u nga naso tshela swona papa Rhulani mina hi leswo magasa maha to tsaka. Yeah, movha wa Philani walowo. And then of course ivi a hi kombisa endzhaku ka garage vo tala engele a hi nge tshami yi vona kahle so ivi a hi kombisa endzhaku ka garage ma ndhawu leyi a hi nge se yi vona leyi vo tala ma swona ku endlise ku yini this side ka ha ri busy ka ha ri ka kwini kahle president Mayengani kahle so yo akela ku khanya leswi hi nga ta swi vona ma swo yo akela ku khanya. And there's also a pool this side on the right ma yi vona behind ku na pool and then twina ku na xin'wana le ndzhaku pool man a hi yiseni nyana hi wisana twina ku na pool timbirhi man dayi deng leyi nga le ndzhaku ma vona a hi langutani corner stop nonsense ma vula ka corner laha ku na ku ti komba ku na goji ti komba ku maybe also that might be a swimming pool, I don't know unless if ko goji nje ma swi vona. And then yes the swimming pool here as we can see hayo yi tirheni swinene president Mayengani yi tirheni swinene yi luyisa sekini swinene xo ku se ma hi twisa engele leyi nga go hi hala ka right laha a hi kombisa kona Philani. Okay. Yeah, and then of course Philani i ye ka mali ya Ninge ni hinkwenu ha swi tiva a humele accident mi fika kombisa ku hayi loko se mali yi huma i la ku ndla leswi okay nga tivi ku o hembana mara ni yi ta video yi ta ya ha ri koko Master channel so ta voni swona if swi ta va ntiyiso na se te la ku ndla leswi loko mali ya yi huma loko mali leyi yi huma ni na birthday celebration leyi nga ta celebrate was special la ka murhangaphandle nda tshama ni featurini as I've heard kumbexani over excited I don't know ni ri la ku endla birthday celebration ya yena ka yindlu ya murhangaphandle swi ku nga va ku ri good idea of course vanhu
va kota ku ya liwe ku nga va event ya kahle swinene leswi mi nga swi vona a sa yi karhele president Mayengani ku ri karhi a kha a vulavula na vo papa Rhulani 30 minutes hinkwayo sa va ti karhelerini. Yeah, and then of course yi tlhela yi nyika some information leyi a ni karhi a we hi yona a na hamba ni vona roots kumbexana ni n'wi hupa man like a ni swi landzela swa president Mayengani yi fike yi kombisa ku Xiluva a cinela yo khala a ni nga ri a we ni mi ruma 1000 na Xiluva phela sungule ku cina na mina ni n'wi yisa na le Durban ya Xiluva papa Rhulani ta n'wi yisa ku ni le Durban a cina kona o tshama Durban wa nga vula i tshama huma ka newspaper liya yele ni a Mozambique wa vhiki leri taka ya wa nga vula Xiluva ku tshama ya cina a ni nga ri a we kambe wini na hinkwenu ka laha hikwako na swihlangi na swicini a vula ka swihlangi guys ni byele if a vula ka swihlangi leswi swi hamba swi cinela president na hi ku me i khale ni kha ni hi landzela president ngopfu performance a hi hambi hi vona roots hina khale ka DSTV khale guys a hi hambi hi vona roots hina hi vona vo president Mayengani va kha va cina ka roots na swihlangi swin'wana ni nga ti if a vula ka swo hlangi leswi mo ni byela if that's the case. Yeah, and then of course i tlhela a nyika some information papa Rhulani kumbe yena wa ke hi nga ri ku swi tiveni a hlamusela mhaka ya vu-producer a na ha swona ku hinkwenu a nga ri ku humeseni ka risimu and already na mindleri ka video ni n'wi kombisa ku swilo swi ri ready like with Salan the producer na Loko stylist mara risimu a hi se vona ri huma se loyi papa Rhulani a hlamusela hi side ra yena ku why a nga se humesa risimu ni na xilondza mbilwini ya Mr Khalanga ngoma yi huma kwala ni ngibona se na problem ya ti-produce va yi zala va tongatonga ni nge xaveli munhu na talenta mina as you can hear se yi le kombiseni ku va tongatonga se swi loko ni ndlela yin'wana papa Rhulani yi ri Salan the producer i le ku yi tongeleni leswi yi kombisaka swona okay va tele vanhu va kota ku tirha se vanhu va ka gaza ni kombela va ri mani mise mfana misa luwa va ri Slikour ni nga ku tama ni kota ku chaya a ni chuwangi mina hi humesa marito ni kombela Slikour kwala moyeni a vuya ka mina namuntlha a ni hlamula na ku tirha na yena ni sa ku munhu wo twa hi munhu un'wani ku ri yena milungu hayi okay all right hinkwenu se hi twini se kahle swi va clear okay swi ri Salan the producer i tongola papa Rhulani hikuva a kha yingisela mani Loko stylist mi yi twini musi hi swo sweswo ku Loko stylist ku hi papa Rhulani hi yena a influence ku Salan the producer ku a nga n'wi chayeli the last portion kahle kahle laha ku va yona ni manager Philani a kha a byela papa Rhulani ku fika a kombela ku rivaleriwa that one a ni voni ku hi nga swi tekela ngopfu nhlokweni to be honest because swa ha to humelela swin'wana guys yeah loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe